Gejingalekai Indian Super League ke Kerala Blasters Persya ke Hyderabad. Aba paisha kan gejingalekai ke Hyderabad kala yo ban khijar lengkong tangha ke minit ke ba arphu khundai lengba u Herrera. Badai lengba ke Shigul ke Hyderabad kala la bat pelim ya ke Kerala Blasters iwe lanat. Aga jingalekai Serie A ke AC Milan Persya ke Atalanta. Hagan ke jingalekai ke AC Milan kala yo wat khijar lengkong haga minit ke ba arpheusan lengba ka ungol. Bat shwaban kut ke jingalekai ke AC Milan kala yo biang ban tap ya ke gol ke ba ar. Kata ke minit ke ba praphun reu lengba u Mesias. Bat dei lengba ke jing job ke AC Milan kala kiu sya ke kerdan balai haga min ya ken point. Haga jingalekai La Liga ke Almeria Persya ya ke Barcelona. Haba paisha kan jingalekai ke Almeria kala yo ban khijar ningkong lengba u Torre hak minit ke ba arpheu sau. Bat dei lengba kan ke Shigul jong Torre ke Almeria kala la ban pelim ya ke Barcelona dai we lanot. Haga jingalekai English Premier League ke Tottenham Persya ya ke Chelsea. Haga ni jingalekai ke Tottenham kala la ban pelim da Arlanot Persya ya ke Chelsea. Badia gini ki argol layo ban tap dau skip haga minit ke ba Southampton riu bat ka gol ke ba ar layo ban tap haga minit ke ba Prapeu ar lengba ukin. Haga jingalekai final jong ka EFL Cup ke Manchester United Persya ya ke Newcastle United. Aba paisha kan jingalekai ke Manchester United kala yo ban khijar lengkong haga minit ke ba live theusan lengba ke Semero. Bat ya ke bol lai rap penbu dau show. Bad haga minit ka ba live kendai ke Manchester United kala yo ban tap ya ke gol ka ba ar lengba Rashford ya ke bol lai rapen bu da Weghorst. Bad dei lengba gini ki ar gol ke Manchester United kala la ban pelim da Arlan Persya ya ke Newcastle United haga final jong ka EFL Cup. Bad kanai ka dei ka Sien ka ban riu ya ke Manchester United ban long kala du jong ka EFL Cup. Haga jingalekai League 1 bat kadai ke jingalekai ba shongshit bha hapreng ka club u Messi baru Sanchez kata ka PSG Persya ka Marseille. Aba paisha kan ke jingalekai ka PSG kala yo ban khijar lengkong haga minit ka ba arpheusan lengba u Mbappe bat ya ka bol lai rapen bu da Lionel Messi. Batang hadin saw minit kata haga minit ka ba arphekundai ka PSG kala yo biang ban tap ya ka gol ka ba ar lengba u Lionel Messi bat ya ka bol lai rapen bu da Mbappe. Pada hadu bukut ke kelas step ke PSG kala tam da Arlanot. Pada haga kelamit kata ke minit ke basan peusan ke PSG kala yo biang ban tap ya ke gol ke balai lengbau Mbappe. Bad kane ke ga gol ke ba ar ke jong u haga ne ke jingalekai. Bad saisin ya ke bol lai rapen bu biang da Lionel Messi. Hadu bukut ke jingalekai ke PSG kala la ban pelim da lai lanot. Haga ba Mbappe ule yo ban tap ar gol ke we ke assist. Bad Lionel Messi ule yo ban tap shigol bad ar teliki assist. Lengba kena jing job ke PSG kala tam du prap point ya ke Marseille haka mit ya ken point.